Hello guys, nou e kesyon, sa se Kelly Wong. Mwen kontan deske mse nouvo ambasade Haspat Collection. Mwen kontan te nan fami nan e Kelly pal servi avèk Haspat. Se Haspat ki komanse a biye Kelly, mwen men ki Santiago, nou bezon bon shop ki pou klewe nan palot ki Haspat. Kelly Wong avel. E pi tout fanatik Kelly Wong, tout moun keme Kelly Wong vin sipote Haspat ki chita kon nan Santiago. Mwen voye adres nan pou nou nan video sa nan gade la. Ya, Haspat e ou liye. Hello guys, nou e kesyon, sa se Kelly Wong. Mwen kontan deske mse nouvo ambasade Haspat Collection. Mwen kontan te nan fami nan e Kelly pal servi avèk Haspat. Se Haspat ki komanse a biye Kelly, mwen men ki Santiago, nou bezon bon shop ki pou klewe nan palot ki Haspat. Kelly Wong avel. E pi tout fanatik Kelly Wong, tout moun keme Kelly Wong vin sipote Haspat ki chita kon nan Santiago. Mwen voye adres nan pou nou nan video sa nan gade la. Ya, Haspat e ou liye. Hello guys, nou e kesyon, sa se Kelly Wong. Mwen kontan deske mse nouvo ambasade Haspat Collection. Mwen kontan te nan fami nan e Kelly pal servi avèk Haspat. Se Haspat ki komanse a biye Kelly, mwen men ki Santiago, nou bezon bon shop ki pou klewe nan palot ki Haspat. Kelly Wong avel. E pi tout fanatik Kelly Wong, tout moun keme Kelly Wong vin sipote Haspat ki chita kon nan Santiago. Mwen voye adres nan pou nou nan video sa nan gade la. Ya, Haspat e ou liye. Hello guys, nou e kesyon, sa se Kelly Wong. Mwen kontan deske mse nouvo ambasade Haspat Collection. Mwen kontan te nan fami nan e Kelly pal servi avèk Haspat. Se Haspat ki komanse a biye Kelly, mwen men ki Santiago, nou bezon bon shop ki pou klewe nan palot ki Haspat. Kelly Wong avel. E pi tout fanatik Kelly Wong, tout moun keme Kelly Wong vin sipote Haspat ki chita kon nan Santiago. Mwen voye adres nan pou nou nan video sa nan gade la. Ya, Haspat e ou liye. Hello guys, nou e kesyon, sa se Kelly Wong. Mwen kontan deske mse nouvo ambasade Haspat Collection. Mwen kontan te nan fami nan e Kelly pal servi avèk Haspat. Se Haspat ki komanse a biye Kelly, mwen men ki Santiago, nou bezon bon shop ki pou klewe nan palot ki Haspat. Kelly Wong avel. E pi tout fanatik Kelly Wong, tout moun keme Kelly Wong vin sipote Haspat ki chita kon nan Santiago. Mwen voye adres nan pou nou nan video sa nan gade la. Ya, Haspat e ou liye. Hello guys, nou e kesyon, sa se Kelly Wong. Mwen kontan deske mse nouvo ambasade Haspat Collection. Mwen kontan te nan fami nan e Kelly pal servi avèk Haspat. Se Haspat ki komanse a biye Kelly, mwen men ki Santiago, nou bezon bon shop ki pou klewe nan palot ki Haspat. Kelly Wong avel. E pi tout fanatik Kelly Wong, tout moun keme Kelly Wong vin sipote Haspat ki chita kon nan Santiago. Mwen voye adres nan pou nou nan video sa nan gade la. Ya, Haspat e ou liye.